And also era for the mammy no minute never told my subscribe link no Emma Alphonia Bina Obia and Swim Miss Row. Or subscribe now or share. Just comment. Oh, more commenting on me. I make one consign my mama. I'm not about being come. Say, SMB. Ebuki, it was social media and so now it's more say. Hey! Efrunaira. Tadu lumba frunaira. Say, Seunti. Yeah, radio frunaira. That lumba fruno. Papa, to say. Then when I go to video number frunaira. Don't so say. If I turn, I swear. Efrunaira. And yet me matran ya grow. Efrunaira. Yekopa fruna kwa autopsy. And yes, I grow. I'm not joking. And common am in the mood in the Abia baby auntie say, Mimi see fruno or mukoyano. So said you, so the wadi out to her. Who the wadi out to Bunkum. Now con anywhere. I dear night. Huh? Sure. Sir, nipa na obehold funeral home for no responsible no. Yadika declare akwa to say, oba me man nkohwe funu no. On trick omu ye. On say nanu me beka tira say ma me ne ko no. Yadika abusapanye declare akwa to say, me yama obi anya dai. E ma me hwefunu no. Afa yama ne kwa se won kwa okoye funu ni ho. Funu ni ho. Na mi akwa metene no aso wa mselumba no ko masie no abusua panyin na uma ye kana na akwa akosie no me de nyame anim ni sankomo ya wudi ni metre ba me de me source no anim me position ni ba bia metie no eya na ade bia me ye no eya na me hyeda mpa yesi ni bebre because ebetuma ba be nyansunsanso e wo me platform no so because ye di gidie mu amu nyina ye gidie amonya wo mimu se o papa we de ye kwa ebekwa akonya no kore no enti se ma hwe na me nkomodie na medie no wo ane enkrofo nsem a ye ka kire me no bai ebia ni ho a metie no wo masum keke ya manya research ya me de beba da because adwuma we nipa ya che sabi my young central adwuma over 35 years experience enti enya a break akra we anyway kakra ye nyina ya de gigi ene de chichi ye ho were na me beye na kina na akofa nim guase abram nti ebetimi aba se dia wo ka no me ebetimi aba se papa no wa kwasie abrante na mpa I'm telling you. Because the entire omobru papa shi eye ni nyina no papa shi ye kwayi lumba na se enye lumba funu na papa shi wade bi wo lumba body no ho a wo betimi di identify enti papa shi de wo munya no kro mbeku no. All right, says ya ko shaba munim say ya be kan ye be kan dia baba to no that lumba wo no ade nsema ba hwiase pa na efuna na that lumba funu na ira na ele say hebusu apanyi wo ahefa wo na ma that lumba funu na ira mesraw kola ko bla de lumba funu bra because wa wo sinambo na nyambo December tariff ye 30th December ye be sie ni ye that lumba ye ni anum no si necessarily na chisika sa be ba choda ma enum ni amano kwa efunu na ira pefunu ne bra ale te o mother luma funu ira because efunu no ye nwai some person be ye hu yi ana press pastor so ho anwan mo be se be bia na ye ma me ko jabre poma wasma ka ne wo no efunu ilo hey be dia jimi nsem se efunu we dia jimi eish menka wasem biem menka wasem biem me be ka se me abuchepen ni bia na efunu ira ene obetian on the one na bi maso na bu se ndo papa fie anyhow wonim se oyaba wa wakọ fichire kom enye fe enye kama enkoyi a pe eye cold syrup ni bi enum na ohonto wonu cold syrup no na eboaboa immune system na ma ho so ho ato ama immune system na busti na oba wo se
o white pa oni me medi achinie o meje do ebi maka say aye afi mu manti mu December mu me pa choda ma pachi bi esan say wa no binam ko date na afi mu ko skata won pa so na white no piepie wase a obema no onchia beja hon mako enti peye ko strop ni binom wonim se osisi mu eye wo ya wo tinka wo osisi mu pe ko strop ni binom afi obi o ka dialysis syphilis pebinom ema menton enka se maton agyaw pacho number no etwagu e wo screen so betimi afa na bi ma so ye na de edno ni bi abrew wo ye be ma pa ye se wo de wo ye be ma okwate sabi obema sam efon efo aka kete ehi brabepe mema capsules mema power medicine binom powder ne nsuo nie wonim se won ba dwuma yie wo aka sa no tum se be ma no etimi njaake bema power medicine binom na bi ma mesesa do renko ade ye fa ne sam ye bonus amanda sese menhia me die me se enso nya me ye edin bia de fra na ye yi elu so se pebema edo ni bi enom na onto eye affordable bronya yi eye affordable ti pe bi na nom ye sorry grabo ni akoyi de diabetes na ye ka no eye yawe o diabetes e kum ni pana so ma fofo mani mbu me se Odi ko hospitals akasim ko hwe se diabetes be ko ne abone dam numbers HIV AIDS ne de omo numbers ba diabetes e fa share fa numbers ba amafo pa diabetes adroni bi nanom na ohonto nom manya proje owo no ase na me nom me ko to adro because of adro krampo ambo me wadama bla na bi ma so ye na ba ti ndro na me kare bi enom me maso bi ahwe mo bi so bi ahwe se me person me provide ma wo onso no no woni me say yo A to Z wo he obi si wa kwa hospital akwa jindro wa no sterle ne ya wede nko wada ama pena bi maso ya dro ni binom A to Z wo no ma ya bi wo moja mu bia no wada ama be ko ama wo so what atise ye gapa pressure there enya bi woni me say wonya pressure woti woi so pressure gaba say kima asamasa baji pressure do ni bi wona bi maso ye nanom battery fra koko nsu ade bia liquid bia no ya de fra e ma won so no oba wo yo my friend man na oba woni atenka ene e friend so oba woni padua wu oba woni monyam pa no wase obo no wase oba na monyam ni ntiri ho na ka kire wo oba ni monyam ni nase so oba woni atenka woni feelings a me say wa hawo ho pronya yi e wo se wo tede ti ade ede wonu mu krampo no na ebuwa busi wa ho fe wonu mi sa ho fe no so de na fi pronya die ade ho fe kwa na eko ye fa he ade bia nya bia ye fa nkotena e papa se na ya asepacho pele bi ma so ye eni bi edo ni bi atenka edo nanom na so ho nto ye so kwa na awie krampo no de wo si wa kwa adwuma pam wo kwa ba bia wo ya wo sisi wo do se ho dompe eyo ya be cream ni bi sra body scrub just obi on say me person me body ni me ba che body scrub me ba chwa dama body scrub say ma ho fa tina so say mati case mati chain body scrub ti pebi never sra o enu na me de sra fie efie enu na me de sanya fe na me koto nku he yesi bibi de color white yesi di bibi de mental white and white tin am say me ka fo kunwe ama ona wo de asra no a wakase wagya tum enu say yes eduro papa enu nku papa fie ene ham say enu na bi ma so masene ma me de san konkon sa ajimu krobe ene brewo entebusua o ya dai uti fie ya dai frena bi ma number no owo Kenya se Kinkasi Junction obo mo so ba na mi hu no ana me yese ba atwa adwumam e wa no wo wo do busaka wo junction obi abekire wo nya afi na wo ba yira kwan obi abubusa bia se kwena bi ma aso ye obi aro baba frenche mu ne na ne se wo nya yira kwan kra enti frena na tie do papa ni bi na onso so fa ho atwiro no na bi ma aso ye ene wo betia no on the way de no konkon san ma ba ko ba makra baba